Hello, Daddy! Hello, Carla anak. Kumusta kayo ni Lola Mita Pilipinas? Nakagatang ka din ni Lola Mita Agas na? Wan, Daddy! Nakagatangan! Nasayat nga raw, anak ko. Okay? Kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy! Ay, wan gayam! Ada kumakayat ko akit dawan kada kayo. Anya na ita, anak ko. Ibagablag. Itad mi ka ni mamem, no anya na ita. Kwa, kayat ko kumati baro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahil talaga yan, anak ko. Malala, inton bigat. Agi pa wita kiti kwarta. Pilyem, tay kap-kap na ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy! Yes! Makagatang ako ni Tibaro a cellphone ko! Itay na pala dito yung parke. Ang awan pa lang ni Carla. Wan nga rod, friend. Nagpayagmot. Ay, natitikasursuron ko nga ramidan. Kaya agur ura iti mabayag. Ay na, sumangpet tula da babae tayo sa gunot ko. Nagbayag? Ay, agur ura yung dagi gagayam tayo ija beach. Urayon tabiit. Sigurado nga asidagdag siya Ay na, pasensya ka yun ha. Naladawak. Ay, sa dino kami tinapnapanam? Pasensya ka yun at talaga. Napan ko ngamin inala di pa it ni Daddy a kwarta. Isuti inggatang ko iti dahi baro a cellphone ko. Oh, kita Ay, wow! Wow! Ay na, nagpintas matanday ta cellphone mo? Tay nangina day ta Ay, sana all. Daan nga minan di sigo da cellphone ko. Isa di mawatak ka ni Daddy iti inggatang ko. Nagpintas madaytan, friend. Ninginaan a cellphone. Siya kumamot ti gatangan ni nanang. Ala, mapantay yung arodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo ije beach. Pala ka talaga iti day ta cellphone mo, friend. Nginginaan. Ay, padasak man mat nga ibaga ka ni Papa inton umawag kanya? Ay, sigurado nga igatangan na kaday jay, friend. Sapala ko Amumat, stricto ni Papa. Umapalak at talaga kada kayo adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Wan gapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaan nga ipay kada kayo. Ha? Ngam siya. Mano atawanan dahi ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklata. Gaputa dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend, maigatangan na kadayjay. Saan tayo siguro nga ita, Kasano kuma maigatangan na? Kat manula ang ti sweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak dahi ta. Nasaya at hadakan anak ko. Nakaluto ako niti pangrabyanta. Idi sumtabag mong tamanganta. Oh, apay akas to tilangam anak. Nanang, amangan numabalin nga igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, Daan, kan lalakaan a cellphone. Di yu pa'y magatang amin na kayat ko. Kwa anak. Ay, pasensya kan. Amumat nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga mintidad duma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yun ti bagayo tunggal adda kayat ko apagatang kada kayo. Dita kayo man lang. Ay, Lina! Mabiit lang! Lina! Apay, ano ti kayat mo cellphone, anak ko? Kayat ko, tayo datatak na anak agad aman sanas, Papa. Tayo kasla iti cellphone ni Carla kayem ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Nagginamaten? Ay mala, di ka madanagan, anak ko. Kasaritak ni mamam tayo so tagipawit iti kwarta ng gatang mo, ha? Ay na, thank you, Papa. Kamodyanan na, masukatan iti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man na, anak ko. Tinapateg, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Yes, Papa. Di ka madalagan.
Kita ang cellphone ko, friend. Ay na, nakaraglagsaka. Gaputan nagatang kung dahil cellphone. Akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalak at talaga. Syaklaang ti kasto iti cellphone na. Lalakaan, kendaan, ngam saan latta masukatan. Ibangam ngamin iti inam. Agpakaasi ka ken kuana. Ay na, friend, oray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan iti kas na cellphone. Gaputa umanay laang nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo, itid ko lang kan di sigod na cellphone ko. Ha? Talaga? Yes! Itid ko kan ka. Awan mat sa bali apang teda. Ay na, agyaman ak, friend. Thank you at talaga. Ne, nangalaam iti dayta cellphone, anak. Saan mo taday di cellphone mo? Awan bibiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yun damagan pa. Imbaglakid din tadapay gayam ko anasyan kanya. Iso nga impadawat na daytoy. Gaputaan muna adi nakabailan nga igatangan. Ha? No nagadal kayo kumangaming itinasaya at idi, dinatalgad ko matitrabaho yu ita. Saan kat ababaunan? Manipod ubi nga, aging gaita, babaunan kailat na. Anya? Kitaan nyo man dagiti dadakkel dagiti gagayim ko. Pasig da amin nga da iti abroad. Iso amay iti da amin ti kayat ti anak da. Ngam da kayo. Ultimo baro akawas ko. Di dak maigatangan. Lina, anak. Saan kumamot akas ti panagsasaom kanyak, Ha? Imbag pa'y dagiti gagayim ko. Amin akayat da. Ited adagos tinaganak da. Ngam da kayo. Pulos. Ay, pasensya ka na, anak ko. At di ka madanagan. Padasag ti umutang iti amok. Tauray ikarok tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, itad ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagbagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda. Makauma. Anyamutan da ito inluto yung asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote. Makauma. Ay na, pasensya ka na, anak ko. Pasensya. Kanayon latta nakasta. Inurnong ko nga minti swildok. Iti kalabas, anak ko. Ha? Addo ti kwarta. Sapay ko mataumdas day nga igatang mo iti cellphone na kayat mo, anak ko. Oh, adamot gayam kwartayo. Ha? Mala, jakon ituloy ti mangan. Iduling nyo latan. Innakon. Ay na, amoy friend. Nakaragragsakak ita. Ha? Taapay, friend? Ngamin, nakagatangak matin iti cellphone ko. Ha? Atoy Kagat-gatang ko la itay. Wow! Uy, nakagatang ka mo iti kasta cellphone, friend. Kunak mo noon ti kwarta ni nanang mo, Ay na, kat inurnong na ti sweldo na, friend. Kan imutang pa iti boss na. Iso anagatang kon daytoy. Talaga lang, ha? Ay, kat, agpapada tayo na, friend. Nakagat aman sanas, titatak dagiti cellphone tayo. Nanang, kwartayo man. Ay, awang kwartak alina. Di kay pa nagsweldo ayan. Awan maswildo. Tadyak pa'y naikaro di utang ko iti bus ko. Ay na, sumapul kayo ngamin iti sabali apanggadan nyo Panawan yun day at trabaho yo. Tanagbasit mati sweldo yo ijay. Ay na, sana mabalin. Tada pa'y utang ko iti amo kanak ko. Anyamatan. Sabi gumatang ako may tibadok. Naimbag pa'y dagiti gagayom ko. Tanagpipintas kan branded amin na kawasda. Ngamsyak, puro daan. Takasano, pasig awagwag tigat-gatangin nyo abado. Ay, agan anos ka kadi anak ko. Naimbag tulan umakalpas kay ti panagadal mo. Tauray gatangam to amin na kayat mo. Inton addan na talgad apang gadam. Ha? Kaanon to pa'y ngay dayta? Ay, jak
Apay ma-enjoy matiki na teenager ko, tanagalasmat dagiti kawas ko. Ne, apay dagita abag, papanamli na. Inak agsapol iti pagtrabahuak nanang. Anya, kadkasanon nga iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maudin day ta adal-adal. Agtrabaho akpay, tapno maadda anak iti kwarta. Agadalak to, no adon kwarta. Ay saan? Agadal ka tay karigatan ka pagadalan, Lina. Nagkarit kayo amang ibaga iti kasta. Ngam di yumat nga rod kabailan nga ipaay amin akasapula. Minor di edad ka pa'y laang anak ko. Anak ko matrabaho ti Sir Cam. Ay nananang, nalakaapik yan titawan. Basta, adda sir kak atrabaho, kat dakkel ka no ti sweldok ijay. Yag mo man dagita abag. Di ka pumanaw. Pangasim ko manak ko. Ay, di yuman agawan dagita bangko. Di ta kayon, bye-bye anda. Tadakkel akon, kabailakon ti manggad iti pagbiag ko. Lina! Agsubli ka, anak ko! Anya trabaho ti Sir Cam, Lina? Club ka numat. Kung nagigayam ko iti Facebook, Ha? Ala? Anya trabaho mi ijay ngay? para serve ka no iti arak kan pulutan dagiti customer. Kat pinalubusan na kaninanang mo? Saan? Ngam impilit ko. Basol na matlang nga. Tadi na mat maitad amin nakasapulak. Ala, saan ko maakasta, friend? Di mo tangtangsitan di inam. Ha? Tapno amom, friend. Apapalan ka. Ha? Apay mat. Anya kumati apalan nyo kanya. Wan ata kadwam ti inam. Ha? Saan nakas kada kami kan ni Ricky? Maminsan la iti dua atawon a makita mi tinaganak mi. Gaputa dadakit nga ron ija abroad. Syakit di anti umapal kada kayo. Gaputa maitad na amin akayat nyo. Nagasat ka, friend. Ure sana maitid ti inam ti amin na kayat mo. Ngam kadwam iti inal daw. Mariknam ti panangipatagnakan ka. Ngam da kami ngay. Isungay ti itad da amin na kayat mi. Tawan dakat nga ron iti sidong mi. Dumalatan no makadwam dagiti dadakkel mo. Tano da parikot mo. Adda pangibagaam. Ngam da kami. Awan. Sa anak ngamin amap na kiti telepono lang nga pagsaritaan mi kadagiti dadakkel ko. Carla, Iso adi mo kung mapagsasawan ti inam. No di na maitad amin akayat mo. Gaputan na balbalur ti presensya na. Ngam dagiti na in materialan abanag. Kinapudno na, friend. Nabayagan akailiw ko da mamakan papak. Tamani po dubingap. Awan da iti danak. Niyayak tinadakkalak. Nga oray kayat ko kumamat nga ara ko panida. Nga madaday ti adayo. Puno may tanda amin nakasapulak. Nga andalat na kurang, friend. Kasapulak ti presensyada. Nga anyan. Mas napatpatag kadakwada ti trabaho na ngam siya nga anak na. Nututuusan. Adun ti urnong da. Mabalinda ko man ti agawin. Tap na makadanadak nga anak da. Iso nga isang sangit ko latan tinakaro nga iliw ko kadakwada. Tamok mat kiti apare ti masagbayak ti pampanunutan dalina. Iso asika. Kundawayam ti kanda ti inami ti puder mo, friend. Saan nga itinayin materialan na ba nagti pangifokusa mi ti atensyon mo? Tanapat patag nga dayo ti inam ngam dagita abanag. agawid ako. Takayat ko ang makasarita ti inak. Husto amin nga imbaga ti gayam ko. Arumbang lang ay patag ko ti inak. Nangron akat nakasingsing patunay kanya. Masya naklakot nga rodan iti inak. Gapoy iti kinatangsit ko kankwana. Balot! Balot! Inanang di kaya. Nanang! Aglaklako kayo iti balot. Ay, Gwen, anak ko. Ay
Agyaman nagta nagsubli ka. Ay, kang angkat ko launa itilakok. Aglako aktap no dara sa makaurnungak iti kwarta. Tapno maitad ko amin akayat mo kat di na kun panawan. Pagawanindag ko mo. Sorry, no tinangtangsitan kayo iti kalabas. Patpatgan kayo, nanay. Lina, anak ko. Yakon pumanaw. Katagadala ka na imbag. Kat ilakok ti ginatang yo ang cellphone ko. Tapno adda pagbayad yo iti utang yo. Kan tulungan kayo ngagtrabaho no awan klase. Masyanak ngamin kada kayo. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo yo para kanyak nga anak yo. Ipatpatag kayo, nanay. Ipatpatag ka mo. Ayan nga tanday, Jaya Joyce. Kunana anak kasangputan diti pagadalan. Ngamawan mo't. Mangrugin ti exam, ngamawan pa'y lang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibagam mo na niya ti ibagam. Tapno pumanaw kan. Joaquim, ang mga no ad extra kwartam. Umutang ako mga ore 50 pesos lang. Aramatag ko maapagpaserox. Anya? Exam? Ngamawa na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siyak ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang asino matdayjay, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa? Ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga rin, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sa pinagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang aro din ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay kit din aya ti anak ti Baanang. Wan nga rin. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Aguri ka. Alam ba ti 200? Isupay lati aramatem, Di mo ulitin nga umutang iti kasinsin mo, nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaang ng tada ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Inton adan maitad ni nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang? Ayos lang, nanang. Naimbaglaang yan tada ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de, ala di ka madanagan anak ko. Apaman amaalak jitangdan ko, bayadam to ti utang mo. Kandi mon ulitin ti umasidag kinikim. Wano ora asino kadakwada. Nanang, Saan kumat ngay bagbaga aguraem ita? Ti kanyak laeng, katapno saan da ka apagsasawan. wan nanang. Talaga saanin ang maulit. Jak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid mo anak ko. Utang da nga utang. Wan nga rod Pinabay na ka iti kadwan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran da ita. Baso lamin tinana. Inunanan to ti kinagaranggan diyang na. Anya ita. Ewan na talgit at trabaho na. Day tangarod ka tatang. Barang saan mo ta maipada ni ani kan kuana. Ay, sapay la kumaah ang panagkunak. Itikas diya galad na. Imposible asala maipada iti nana. Aga nakabalasang dayjay. Ay, kasanon ti panagadal ko, nanang. Awan mat aramatak a kwarta.
Dayta nga ron ti parikot ko ita anak ko. Manumot nga minun ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tanyo sumardangak pa ilang iti panagadal ko. Ha? Wan nanang, agsapulak pa ilang iti panggadak. Narigat mo't numang namnamaklatan kada kayo. Kan may saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta. Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak trabaho para kadata. Kumaan nanang, ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurno nga klaang. Ala, at dalatakan ka, anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay. Day tala ang teachers ko. Ti agsardang pailaang. Marigatan ak ngamin may papan iti kwarta. Una yan. Ngamin, saanin nga umdas ti matmat gadan ni nanang. Kasano akon nga, friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumatlaang. Siguro, kalpasan ti atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mo ti sabali at tumulong kada kami. Kita man, dua atawan. Dua matatawan asa ang tanga agsarsarita. Agradwarak ton, Sana bali, ado mo tagiti kaadalan taklos mo. O di iso da pay lang ti kasarsaritam. Ni, itaman payasan mo akadwa ni Ani, si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang nagsardengan iti panagadal na? Ha? Kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak. Ano ka? Anya ko mga min ti bibiyang kukankwa na ngay. Naging enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba ilanda ngamin mo ti aggastos? Ha? Public school lang arudan ti pagad-adalan tayo? Marigatan da pay lang. Kasano no di private school? Awanan na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ti panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kamatan. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pa'y lang anas nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardungan ni Ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam, kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang tipakiasawaan na. Tap na dagunggunan na. Kun nga ron. Ay na, uray po utam ti kunak manong. Itisan nga agbayag. Maipada day jay kan ni Auntie Linda anaga nakabalasang. Ket Diyos to, tap nagpadadan nga gina. Ha? Si kamad gayam ti masabat ko, ani. Ay uwan insan. Ay na, dandani di ka nailasin na. Kunaklakit din no asino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka matin a tao? Nagapuak ngamin ije bangkag insan. Ay, isumot laan nakasusoon kay ti labba. Ala, yung kailakon day ta. Yung baglang nga day gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan ka ti kasinsin mo. Agtalinaad kalat ako maanapakumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang unay ti panagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod anak ko. Sika ti addapan nakaawat na. Iso asikalatan ti agpakumbaba. Bayam, uray ibagada ti kayat da nga ibaga. Nanang. Ala, di mon panunutan dagita anak ko. Bayam, makaamiris dan tumatlaang. Si kamat ti masabat ko, Linda. Rabin, ngam ita ka lang agaway. Wan manong,
Nag-overtime ije bangkag. Apay, talagang awanan ti sabali pagsapulan niya. Malaksen iti panagmulmulay o bangkag. Sapay nalakatin atang kita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadag iti naganak ta ide. Saan kumakasto iti karigat ti biyagyo ita? Manong, Bagbagam, di ka kaisunang anak mo, tapno sana maipadakan ka. Mauma kayumot kuma itirigat Alangan nakastayo latan, ngagnanayon. Ay, apo. Nayanak anak ko rapay, matay mo ilang anak ko rapay. manong, Nanang, umdas mat siguron ti urnong ko. Ituloy kong ti agadal. ay katuan anak ko, dayta ti or-orayat nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Ag-enrollak manan. Wan anak ko, igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka ang maipada kanyak nga inam? Ano sam tayo suti kinayat mabaryaw? Kunak no agis iskwila ka na impag sanggayam. Tatang, Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam di mapan agkargador itinatag. Tapno adamay pakan mau itinasikugam. ha? Ha! Ano sam tirigat? Kasanuak paitan. Jakla pagaro pa na maramin mo kanyak ti kastoy, Benji. Nagtalakag kan kang amlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawa, tinanggag ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo. Tata. Ay, pudno ka man. Pagkawanan ko ma. Anyat kayat mo asaway. Masikugak. Ngam sana kayat ti boyfriend ko atakderan. Gaputa damat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsa. Awan sirbeti gastos mi kada kayo. Pagkawanan ko matatang. Aklo nagtinagbintutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam nga eh. Dua atawin na nagsardeng ka. Ngayon fresh na fresh ti panunot mo. Ay na, sa bali at talaga no nasirib ka, anya. Kitaan man, agraduar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot, friend. Aday taka man ako na ako. Ay, ungayam. Nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim. Nabayag ajak nakasarsarita. Ay na, no jak agbidon, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi? Diyak ka mo day ta Husto da dyan napasama kadakwada. Tapno maamiris dati bidot da, kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi napasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, dahi taman, ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan ak unay, iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman at nanang. Day ti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na. Ininutan amaragpat ko ti arapaap ko. Wan, anak ko, mamati ak akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panagradwar ko. Sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kasta, makatrabaho ak mutten. Tatang, amangan nada kwartayo. Masakit ngamin ti anak ko, kat nairan na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanya. Ay, awan may pautang ko kan ka, Kim.
No awan kwarta yaw, ibaga mi ti asawa, am tagtrabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mga kay kumay ti bilin ko ide. Saan kumakasto iti mapaspasaran nyo ita? Tatang, Gusto lang, tapno mapadasan nyo ti rigat. Magsapul kayaw iti trabaho yaw. Manggod kayaw, tapno adda kwarta yaw. Anya? Mapan kagsapul iti panggedam iti syudad kuna? uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at panggadan dito lugar tayo. At least iya syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulom at trabaho ijay. Kahit awan mo't maiparang mo a diploma. Uray food server latan Anusak, tapno laang adda aramatan ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't nagsardeng da iti construction site. Kasta ya. Kahit kasano dyan anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko. No da pagtrabaho am, ayapan naktumat Dito'y matya imbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga ti pangisabmita kiti resume. Kim! Ha? Si Kamat Kayam! Wen! Kas makita tiyak nga rod. Ay! Oh! Si kadya ibagbaga ni Joyce agayem na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen! Siyak! Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa'y laang, Wen. Oray nak dito eh. Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako unay. Ani? Diyak lang pagaro pa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. When insan, kaasi ti ako, naawatak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat ka matan, insan. Agyaman nak insan. Gapot na awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kumainsan. Gapo itin sana nasayag nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day giant. Lipata mo na jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman, gapo taman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lang ta, insan. Wen insan, taday ta ti insursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ka. Kinapudno na, insan. Mababaiнаkan ka. Awan rupak nga iparang ko kan ka ita. No amok la kumasi kagayam ti manager ditoy. Ang mga no, jak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagpainam. Gapot na awan mat sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige, mabalin mo ti mangrugi inton bigan. Apay nga itala nga lukatam tiri daw. Itayak pa'y ngagtuktuk daw. Ngam nagbayag ka ng ilukat. Antay ko. Apay nga agsipat kagay. Apay nga nagbayag alino katam tiri daw. At dalalakim di taunan. Ay na, aday ta kamanan. Nala, sobra kakit din. Ay, amo mata kay may imasan titurog iti kastoy nga oras. Apay aya narabyan ka manan na si Mangpait. Naggapo manan aya. Awan bibiyang mo. Tasa nasikat di mang bibiyang kanyak. Aniha. Ala, isaganam di pagsukatak. Darasat. Ay, sige. Mabitla ang lakay. Aglablabos kayong tatang. Bakit ni nanang ngam parigatan niyo pa'y laang iti kabil? Apay, hindi kay maasyan kan kuana? Manipod adan puot mi. Kastan ti makitkita mi kada kayo. Kakaasi ti nami iti pampamayan niyo iti kabil. Nakarit ko na yan, winde. Anyat pagtangtangsin mo ya. Ha?
Laglagi po nyo. Asyak pa'y lang ti paggapgapuan ti lamlamutin nyo nga kakabsat. Iso adidak tangtangsitan. Sukir ka nga anak. Damagan nyo di tabagiyo. Nuapay akas tuyak kada kayo. Nagsweldo kan lakay. Way, ngam ada pangaramatak iti sweldo. Awan bagas tayon. Kapay lagumatang iti kinilaw. Aginot kayo mo ngamin Diyo pa'y pampanunutin mo tirigat kong agtrab-trabaho. Narigat ti trabaho ti janitor, rakas kanya. So di ka mo't agbalin agastadura Inday. Ay, dagiti mo't la importante aba nagtigat-gatangak para dito'y balay. At to'y ti limagasok. Kapay lagumatang iti kinilo abagas. Tadyak pa'y makagatang iti may sakaban ita. Sige, tarumwara kita. Naikat papanam nga'y katawang matrabaho ita. Inak mo't agaliwak saya. Inak agrelax. Nay, addan sakit di manen sa balingar aramidan ti asawak ka. Kastoy nga minta aramid na idiada babae na. Tunggal sweldo, basit titid na kanyak. Oh, sapay kuma, nasaan apudno ti atap ko. Apaman ang makastrikak iti trabaho. Nanang, panawan tayo ni tata. Anya, ay saan Apay apanawan tayo nga'y, kaasi ti amayo. Ti bagiyo ti kasyan nyo, nanang. Wan mat nga minanang, imbak-bakit yun ti panangkabkabil ni tatang kada kayo. Kin oray da kami nga anak yo. Iraman na akabilan. Manipod addan puot mi. Kastuin tinay matangan mi. Sana bali nanang. Ta naka-apply ako niti trabaho. Sapay kong mata maawat ak adagos. Uray siyak nanang. Makastrak akong iti trabaho kinton umay alawas. Anak ko. Panawan tayo ni tata, nanang. Intay to makipagnaid ije balay dalulo. Apay nga itakalaan. Nagturturugam iti talo arabe lakay. Aglisi ka man. Sumra ka. Naggap-gapwam, kunak. Apay aya damagam amin na papanak. Lakay kin baketan. Awan ko man ti bibiyang mo kanyak. Tasaan kamutin na pakibibiyangan. Agasawa ta. Pagrebe nga kamamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya tararamidam. Naturugak itayan ti babaek. Aniya. Anya? Napnagkan, indang? Inday gayam, sorry. Anya? Napnagkan, inday? Babae manan. Apay ayadi mo sardangan ti kasta nga aramid mo. Kaano agbaliw ka? Anya nga rod? Talaga kasta. Nilasag ko siguro na. Aganos ka. Tanakiasawa ka itinapigsa ti apil na lalaki. Awan basol ko nita. Taisuna mo iti kumput kanya. Anya't mabalin ko ngay. Aging kaano, ti panagtutuok kan panagpaspasakit mo kanya. Ay na, bakit kan? Di ka pala na irwam ti kastoy nga naramidag. Awawatin na kadilatan. Sige, tanay, nakagtrabaho. Umayak lag pelas. Pangaasim, agawid ka dito numalpas ti trabaho. Sige. Makitan to. Untarumwarak. Papanan nyo, nanang. Kuni, rabiin. Ay, inaksukunan ta amayo. Amang ano saan manan nga agawid. Baybayan nyo, nanang. Lakayin ni tatang. Amuna ti agawin. Day tangarod ti pari ko ti dya amayo. Lakayan nga magduduma pa ila ti pagawawidan na. Mapmapan pa ila itayan ti babae na. Di yung baybayan. Surot-surotin nyo mga ngamin. Lakayan nga mawan pa'y husto nga ramid na. Saan kumamatakas ta, anak ko? Uray kas dyan itatang yo. Amayo lataday jay. No awan ta amayo, awan kayo mo't nga anak me. Sorry, nanang. Kasjay mo ngamin ti ramid ni tatang. Di yung pala ngamin baybayan. Parparigatin nyo lang ti bagbagiyo. Dayjayan da asawak. Simrak iti dayja restaurant.
Partakak pa'y timag na. Tamang ano jak masiputan. Day Jaya. Ha? At na babae iti ayan tilamisaan anapanan na. Inagkan na. Nagitiawanan bain. Awanan kayo ay tibain. Aga-agaw ka, babae. Anay ko, darling, tulungan mo. Gusto ba itan, Inday? Umay ka man. Di ka mangibabay dito, ya. Umay ka dito, Tibok ko masaksakitan na kanay ko. Mangibabayin ka. Agawitan! Diyo'y kabit mo, dadadangay sakit mo. Sige, hagdan na kayo na iti babae. Wen! Ni Miriam tidinak! Taiso, tayo ayatag! Baybayamon, ti asawam. Agbiag ka nga uriawan ti asawam iti dinam. At damay dagiti anak mo. Wen mat nga mi, nanang. Andan trabaho mi iti kabsat ko. Da kami ti makaammo kada kayo. Ay, bindot ko na ito'y. Pinalubusak inangagdan na. Ngamjak gayam kabailan. Kabailan yun, nanang. Panunutan nyo dagiti agkakamading ugali ni tatang. Ti kanayon apan ng pagbabain, kan panang kabkabil na kada kayo. Kan kang runaan ti amin, ti kanayon apan nagbababain na nga uray lakayan. Imposible adiyo malipatan no panunutan nyo ti kinaulpit na kada kayo. Ay ayat aglata ti amayo anak ko. Sinalit kidi, day kangayat-layat. Imbak bakit mo nga menti kinasukir mo kay. Tatang. Sukir ka, hindi balasang ka. Saan miya kaya ta Nicolas ti pakiasawam? Nga manya tinarhamig mo. Nakitaray ka kinkwana. Kanya nga itinapasamak. Nagtutuog ka, itisidong na. Sayda, tabakit kan? Nasukir ka lata. No di na kan kayat Nicolas, baybayah mo. Palubusa mo. Nakasi ka lang ang isang sangit. Jakbot nga ron kabala na mapuko ko't asawak tatang. Ay ayatek, isutibiyag ko. Kat, da kami nga anak yu. Saan da kami kadi apat-patgan, nanang? Ipatpatag kayo, syempre. Ngam, sa bali na tamat ti panang ipatag ko iti amayo, ah. Diyak kayat ngagsisina tayo. Ti kayat ko, si bubukan lata ti pamilya tayo. Nga uray lipliputan na kayo ni tatang? Agbalbaliw to umatlaag da amayo. Nanang, idi pa'y lakumaan nagbaliw. No talaga nga adda panoon. No talaga nga adda plano na nga agbaliw. Ay sus, sika ti agbaliw, inday. Baliwam ti kinamartir mo. Surwam ti agbalin na natimkar. Lumaban ka! Apay na kaimpaki kayo. Papanan nyo, nanang. Inaksorotan ti amayo. Anya? Di mo't nagsaritaan ti unti maipapan iti dayta. Wan, ngam sa anak nga ro na makaturturog anak ko. Kaya't ko ang makita ti amayo. Nanang, asino ti pilihan nyo? Ni tatang, wano da kami nga anak yo. Nagmayat lang nga ro ti biyag tayo, tawanan ti mangululpit kada tayo. Ti kayat ko, agdadan na tayo lata. Sige, makaammo kayo nga rod. Mapan kayo no kasta ti kayat yo. Agawid ka, Ninday. Nalpasan ti amin ka na ta. Pangaasim, agawid tan ije balay.
Kailiw da kan dagiti anak da. Yak kayaten ti agawid kunak may. Nukas ta nga rod, ag naudak matan ditoy. Anya? Darling, apay na agdatoy day na babae? Apay, agreklamo ka? At damat karbang ang na ditoy. Tate asawak tagbaybayan iti apang nyo. Ano? Inday, pumanaw kan! Darling, hayaan mo na kung gusto niyang magnaad dito. Okay lang sa akin. Ha? Sigurado ka, darling? Oo, darling. Pero sa isang kondisyon, maglaba ka. Ne, murang lang ta asawak ti labaak. Labaamat ta murang mo. Uy, kaya nga nandito ka? Para may paralaba at paraluto? At para linis? Magrereklamo ka? Gusto mo ipulong kita kay Kulas? No di mo kaya't ti mapapanaw dito eh. Aramidam amin na trabaho. Naglaing kan? Asino ka kumamang manmandar kanya? Kabit na ka lang ti asawa. Oo, pero ako ang mahal niya. Sorry ka na lang. Wala kang silbi. Walang silbi ang original na asawa kung hindi ka naman niya mahal. Aniya! Apay nga gimimpake ka. Papanam, inday. Agawid akon. Diyak kayatan ditoy. Nauma akon. Nay, awan mo't dagas nga aramidakin ka. Sinardangan kamot tayo nakabkabilan. Wan, ngam nabannog akon. Diyak kabaulanan nga imatangan ti pananggulgulib mo kanyak. Iso nga agawid akon. Huston, nadudug na yan ti pusok. Agkapsotak na yan. Sit makamu ka. Saan ka mo't papanaway? Ngamno ko na mapumanaw kan. Addakan ka na ita, inday. Magman, nagawid kan, inday. Wan tatang, naamiris ko. Napatpatagayam nga amang dagiti anak ko. Ngam ti babairong asawak. Mas dawak mo't ngamen kin ka. Isukat mo kit dagiti anak maun. Iti saan mo mo't akapkapin na naw. Mayat lang arunan ti biyag mo. Iti sidong dagiti anak mo. Tasaan da ka mo't apaybayan. Iswadikan pumanaw. Inday, baybayam di asawam. Inday, agsubli akong kinka. Pakawanan na kuma. Inday, asawak. Agbalbaliw ako. Ala, sumrak ka. Adda dagiti anak mo di taunag. Isulda ti kasarita. Nanang, nagbalbaliwan ni tatang. Pakawanan niyo kuman. Kapilitan na nagbaliwa. Tapinanawanan ti kabit na. Kan masakitan. Nanang, di mat ay ayatan niyo launay ni tatang? Idi dayta, ngam saan itan. Agam sige, mapakawan kumatkit day. Apay kumaajak pakawan kat amayulat taday chay. Ngam ilasin niyo ti pagturugan na. Jak kayat akay da. Nanang. Inday, sa anak to ang mauma nga agkid daw iti pambakawan ken ka. Nagbabawi ako, dagiti aramid ko iti kalabas. Sapay ko mapakawan na. Di ka madanagan. Napakawan kan. Ngamjak kayatan ti makidanakan ka. Di ka madanagan, tated ko ti pamalubos, ngagnad ka manan di ti balay. Ngamlading itag.
No saan na nakasi ti sigod ti tratokan ka. Inday. Panawan to siguron ti makaibaga no may sublik pa ti sigod na panagayat ko kan kawan no saanan. Ulitak, napakawan kan. Agnaid ka manan diti balay. Ngam saan na nakasi ti sigod ti tratokan ka. Sabay ko matamawatan nak. Tagapumat la iti aramid mo. Nuwa pa yan nagbali na nakastoy diriknakan ka. Tisigod agumay gayab-gab apanagayat ko kan kaidi kas pasawak. 5 biisitan. Kat nagbali na nakas na yelo ti kalamiis na. Maawatan ka. Kat aklo na. Kanyaman agasa kukin ko. Nakasagada nga aguray. No kaano ang may sublim ti sigot arik ng kanya nga asawa. Lakay, kumusta nga iti panagpaspasadam? Babayan ti asi ti Diyos, nakaadu akmat iti napasadak bakit? Iso agin matang akmatan kadagiti kasapulan dito'y balay. Uy, nasayat nga rin no kasta. Ay, talaga nga ada kaasi ti Diyos kadata. Agnanayon ko mga ado, ti mapasadam lakay. Basta saan taliwayan ti agkararag bakit? Nalagan lata ti riknak ama panagpasada. Ken kasladyak marik na ti bannog ko akanayon. Gapo iti panagkarkararag ko. Agpaisot ako nam lakay. No, ado mo ti mapaspasadaam iti jeep. Ado mo ti matultulungan ta karuba. Pudno na ita bakit? Kanayon adata ti pagutangan da. Dagiti mo taduma. Maliparan da pa yun ti utang da. Mhm. Ay, nas ka na nagbayad dalat ta bakit? Nagrigregatan tamad day dya kwarta. Nagrigat asapulan ti kwarta. Nagrigat mo't nga ro ti mapan agsingir. Isuda pa iti adaganas na mo't nga agungot no singirum ida. Sapay la ko mga ron, taagbayad mo ten, nagiti nabayagan ang nakautang kadata. Beya, bakit? Sa dinong iti papanampulas, nagsapa ka mo ten arumar. Mapa naman gumatang iti abunaw para kadagiti mulak anatag, mang samay. Itala makarwarak ta makumikumak mo iti trabaho. Sa bagay. Naimbag ka pa eh. Adulat ta ti mapaspasadama na. Nagagat ka ngamin unang agpasada. Saan ka amay ibusan iti kwarta? Kinun kasla di ka mabambanaw. Makariknak mo't iti bannog kulas. Ano saklatan na, tapos saan kami nga agbisin ka ni Bea nga asawa. Biliba ka talaga kin ka. Masanak nga agsalukag, di ni magatang dagiti kasapulan mi. Ni, nalipatak mo tin nagplitay. Ay, asiday ka kun iti papana. Ala, di mon panunutan dahi takulas. Kaslas saan tang agkaruba. Agyaman ak nga ron, makasta. Masingkot ka talaga akaruba, manong samay. Talaga nga wanan kami ita sa ami barok. Iswa pautangan nakpailay ti kwarta. Sana parikot day tata. Mano ay ate utangin nyo? Sa ngaribo ko mano adda. Bayadak tao no adda kwarta. Ket wala tata. Nasingpet kayo nga agasawa. Amuyo ti tumulong ka dagiti agkasapulan. Gaputa day tati rumbeng tata. Pagayatan niya po Diyos ti tumulong ka dagiti agkasapulan tata. Barok. Ay, mabit lang ha. Inak mangala iti kwartangot utangin nyo. Kapampanaw mo't ni manang laring, bakit? Wenda kay, imay imutang iti kwarta nga uray rabrabiin. Kasapulan na kanuuna yan. Kasta ya? Wen, ay na, ngay, datalatan ati asitgan dagiti kaarubat lang nga umay umutangan. Ay, kat pautang latay dan ha. Total, inaldaw mo't amapanak agpasada iti jeep. Tumulong talatan kadagiti agkasapulan, bakit? Ay ka, wen alakay. Kastalatan ti aramidon ta. Apayin kulas. Itay kapay apuman nagnaditi paraangan. Agparparikuta nga ron tata.
Anyat pagparpari ko tamaya, barok. Kasapulan dyan ako ti pagmatrikula na. Awang mo kapag alaki ti kwarta. Anya, Naigatang kumutin iti abuno di kwarta. Nagrigatan ayat ti marigrigat. padasam ti mapanumutang ka ni Samay. Ha? Imbag dayjay, tainal daw nga da kwarta na. Nagagat ngamin na mapanagpasada iti Jade. Ay, sige man tata. Padasa mangarot ti mapanumutang kan kwa na. Kasapulak at talaga ti kwarta samay. Nas ka na makabayad din dyan ako iti pagmatrikula na. Kasta ka di, kulas? Huwin manong samay. Si kalangan tinamnama ka makapautang kanyang iti kwarta. Kulas? Di ka madanagan. Tapa man na makaapit akag bayad a adagaws. Sige kulas. Mabit lang. Inak alang tut utangan. Lakay, agsasarunumot din ti umutang iti kwarta ken ka. Ay, wan nga rod bakit. Ultimo asukar kan asin. Umay da pa yan dawatan dito'y balay. Amuda ngamin asaan ka ang naimot. Iso si Kati asit ganda. Beya. Tirigat na lakay. Adupay ti imutang ken ka asaan pa'y anakabayad. Anya nga tanong mapan mo singiran ida bakit? Ah? O, sige sige, tarumwarak nga rod ita. Inak singiran dagiti nabayagan ang nakautang ken ka iti kwarta. Kumusta bakit? Nakasingir ka? Ay, awan tinagbayad iti utang na kanyak lakay. Anya? Kunada, awan kanupay kwartada. Dagiti mo't duma. Naglemeng dan. Tapno saan da ang babayadan dagiti utang da. Ala, baliwam tumanan ti mapanagsinger bakit? Ay, lakay. Da ito yung tikunkunak arigat na. No umay da umutang. Itud ta adagos ti utangin da. Ngem no agsingirtan. Ay na, agpukaw dan. Bakit? Ay ka, agsingirak tumanan intun bigat. Ado tinasken agatangag para dito'y balay. Dandan ni maibusen ti bagasta. Ay nasami, agyamanak tanadanon ka diti balayo. Apay ka diyan, Alisa? Masapol ko amin ti kwarta. Ha? Umayak ag pagpakaasikan ka sami. Masakit ngamin dyan anak ko kat masapol na ti agas. Anya? Si kalang ti mo ka makatulong kanyak. Talaga ka sa pulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Sige. Ibagam naman ti utangam, Analisa. Kasano nga rod dayta? Impautang mo mutten dyan na batbati a kwartata. Diyak ko mapautangan na Analisa. Ngam nagpakpakaasi, bakit? Anya? Masakit ka no di anak na. Iso pinautangan klata na. Di ka madanagan, bakit? Inak man yan agpasada, tapno da igatang ta iti bagas. Ken da duma pa masapsapul ta dito'y balay. Allah, rabiikan asim mangpet. Itaman pa yan narabiyan ka. Ay, nakapoy ti pasada, bakit? Anya? Manmano ti pasahero. Iso abasi tinapasada kita. Anya ngay nga rod lakay. Saan mo't nga agpapada ti aldaw. Adda na pigsa. Adda mo't pagkapsutan ti biyahe. Agpay sulit ang imbagam. Beya, bakit? Nala, hingga nga rod manganan lakay. Amok anabisin ka ang nagbiyahe. Bigbigat mat ngayon manlatiw kayo dito'y balay, ikit. Wine, sabi ba raw? Ay kagyaman na ka, danadanon ka dito'y balayaw. Apay ka di, ikit. Linapaw ba raw ka, ha? Masyan ka kumakanyak, kasapulak na una yun ti kwarta. Ha? Ay napaw, pautangan na kumabaraw. Manon nga aldaw, nga awan bagas ko. Awanon ti gatang ko iti kanak. Akwa. Kaya pa, sigin barok. Agpakpaka, siyakin ka. Ay, pautangan na kaon.
Ay niya po daw, timang binbindisyon kun ka. Gapo iti kinaimbag mo, kadagiti kas kada ka, maingag ka sa pulan. Pasensyakan bakit? Impautang ko ti kwarta na pasadak itay kani ikit Rosing. Maawatan ka lakay. Apay ngay. Datamat latan ti asit ganda iti umutang. Hawin nga rod lakay. Saan damutin nga agsardeng nga umay umutang ka data. Jakmat kayat apabaynan ida ah. Isu pautangak matlatay da. Ay lakay, adu pa iti jak na singir ang nakautang ka data. Ingkaman kiti agsingir bakit? Datamat ti maibusan no kanayon da nga umay umutang. Ay wen ah, talaga nga inak agsingir ita nga aldaw. Aldawan, lakay. Apay, di ka kadi mapan agpasada ita. Ay, saan mat nga gandaran ti jeep? Anya? Nas ka na mga yabak iti mekaniko amang tarimaan. Wala ka sanungay daytan lakay. Awam mo na singir ko kadagiti nakautang ka data. Anya? Jesus. No kaano aka sa pulan tati kwarta? Awan mo tinagbayad iti utang da. Ay talaga.Aya po nagrigaton ay ati agsingir. Sigurado adakkel ti magastos ko iti jeep. Daan nga minin ti jeep ko. Isu nga adun dagiti madadala piyesa na. Ala, Ay po. una yun apan nakairanrananan lakay. Wan nga rod bakit? Datamot itantag ka sa pulan iti kwarta. Pimanaw mo dun dyan mekaniko lakay. Ay. Agpaiso ti kunak adakkel ti magastos iti nadadal a jeep. Anya? Nasken na ma-overhaul ti makina. Pangalaan nga tan iti kwarta pagpatarimahan. Alalakay ka sa nudaytan. Aburido akpeng. Awan pa yun igatang iti makan dito'y balay. Anya nga tan ti aramidon talakay. Siyak ti mapanagsingir bakit? Kasapulak mo't ita ti kwarta. Nasken na may patarimahan kong ti jeep ko. Singir ko man di utang mo kulas. Pasensyakan samay. Talaga nga wampay magkwartak ita? Anya? Imbagam idi kanya kabayadak ti utang ka no da kwartak. Apay nga singir ka matay. Anya? Unay ka matay? Naglain ka mga agsingiran. Kaslasan tayo nga kakaruba. Nagalas mo ti ugali yung agasawa. Di na minsan ni mo biyang asawam ti may nagsinger. Ha? Agbayadak magkano da kwartak. Diyak kaya ti madagdagulay puno masingsinger. Saan kumamat akas tati ibagam kanyak? Pumano ka? Awan ti masingir mo kanyak? Awan pa'y kwartak ita? Naglaing kalakit di nga agsingiran, Beya. Kasladyak bayadan ti utang ko. Agbayad akto no da kwarta. Ne, agungat ka matan, Annalisa. Kasano sa anak nga agungat kat singsingiran na kon. Dua alawas pa'y tinapalabas agsingir kan. Ha? Tsak pa'y mo't kaya ti masingsingir ti balay ko. Uraya mga umayak iti balay yung agbayad. Anya? Saan nagaputan na kautang akon kada kayong agasawa kut umay daklatan singsingiran ditoy. Makauray kayo umot ah. Ala, di ka kumamot agsao iti kasta, Annalisa? Ay na, nasakit tinakam ko ang masingsingir. Agbayad akit ti utang ko no dan pagbayad ko. Nawatam. Ay, nagrigat asingiran dagiti nakautang kadata bakit? Wen nga rod lakay. Ay po, mabainan ta pa yun ngagsingir. Ay, anyamutan. Idi isuda ti agkasapulan, nakasingsingpet da. Nagado ti karida, angem no singira mon. Sikapay ka ti dakasen. Talaga ah. Angam kasano daytan lakay. Saan tapay mo't ana ipatarimaan mo't ti jeep. Uwan nga rod. Datan ti agpakpakaasi kadagiti nakautang ka data. Pulos mo't nga awan ibayad da kadagiti na utang da. Nabayagaya may na sana nagpasada ni Same Biya. Uwan tata,
Nasken ngamin ama overhaul ti jeepmi. Awam mo ngamin sa bali apanggedan ni Sami no saan ati panagpasada na. Gayam, saan ka dia singsingiran ni Sami di namin sangal daw, Nicolas? Uwin tata. Kay nagbayad. Saan nga rod tata? Awan ka no kwarta ni Kulas. Talaga nga ulbod day jay akulas. Napaklan nga ulbod. Payan ako na ti kasta tata. Kit no nakaapitan itinatang na. Nakatsamba nga rod itinangina-appresyaw. Anya? Wen, kanginginaan ti sibuyas ita. Nakatsamba ni Kulas. Kat no nagpainom pa'y iti arak kadagiti babarkada na. Anya? Apay nga ron asan nagbayad iti utang na kada kami? Inulbudan na kayo, Nicolas. Di nala kaya't ati agbayad iti utang na. Ay, no adala ko makwarta. Nagbayad ako man ako. Sana'y nanaskan nga may daksing-singiran dito'y balay ko. Kasapulan mi ngamin, nana. Nagbasit mo ti utang ko. Singir ka, singir. Kaslasaan ko mo abayaran. Impalagip ko laang mo't ati utang yun, nana. Di kay kumamot agpungtot, Ay! Urasan mo gay palagip. Tamak nga sa utang ko kada kayaw nga kasawa. Nagalasan ti ugaliyaw. Uday kayo mo nga kasawa. Nagsimnublat kayo mo may agsingir dito'y balay kaw. Nagdakis mo ti ugaliyaw. Anya ka din day sasawan nyo, nana. Saan kami adakis nga agasawa? Agsingsingirak laang mat iti utang nyo? Saan kayo nga awagan iti dakis? Kaslawan nakam ko sa nakautang ka na kayo. Dito yung kinabakit ko. Pagbarbali ng daki di nga kaslawan na nakam na. Gapula iti dito nga basit nga utang ko kada kayo. Ala, baybay am nataydan bakit? Agpakumbaba kalatan. Lakay. Agremedyo aklangan iti pagpatarimaan ko iti jeep. Sami aya. Diyak kaya tiriri bakit? Agbayad ang tulatan, no ada kwarta na. Kwarta lang na ita. Masapulak to manan no matarimaan ti jeep ta. Ay, sa bagay. Ada ka asi ti Diyos bakit? Hindi na tabaybayan. Payakaslasan mo ta na rumrumar ni Sami, Bea. Masakit ti asawa, tata. Anya? Makalawasan nga sakit. Kahit impacheck up mo ka din iti doktor. Aw mo ngamin aramatan may akwarta pagpa-check up iti doktor. Nabayagan nga awan pagsapulan ti asawa. Kaya't ko ang makasarita ni Sami, Bea. Sige. Ala, umay kayo nga ron iti balay, tata. Isumot lagayam, masan ka na rumrumwar, ta masakit kagayam Sami. Uwan tata. Hala, di ka madanagan, ta siya ti makisarita ka nagiti nakautang ka na kayo. Nas ka ngagbayad dan. Tata, Impagpay kanya kata nagbayad ka dagos iti utang ko ka. Saan nakas ka dagiti karuba ang nakalipatan ngagbayad. tata, Nasingpot kayo nga agasawa, iswarong banglang at tulungan kayo mait. Saan nakakas ka dagiti daduma dita malipatan dan ti agbayad. Kas panglakayan nyo dito lugar tayo. Patsindak ko ma. Masakit ita ni Samay. Kat kasapulan na launa iti kwarta. tata, Hindi na tayo tiyag kasapulan. Kat nagpatulong tayo kadakwada nga agasawa. Saan tayo narigatan? Ngay mutang, saan na ya? Ayun, kapsat. Naglakada, nagpautang. Takayat dati makatulong kada tayo akaaruba da. Ita, nagrigat da kay asingiran.
Papainan nyo pa ida. Ay sana nasaya ti kastangogalay. Nagbayad kami ng rudan, tata. Nasaya at laon ay kulas. Agbayin tayo umit ka dakwada. Dakal, tinaitulong da kada tayaw, hindi da tayo ti agkasapulan. Sige, kauray siya. Kagbayad na mo tayo, kamsat. Pasensya kan samay. Nakamirisok ang maditi naramid ko kan ka iti kalabas. Agbayad ako niti utang ko. Uray siya, pakawanindak Sana rumbang tinaramid ko, bayadak matan ti utang ko. Ay, samay. Kaya, nasaya at kayo, wakaruba. Tagkidawak mo, titi pamakawan kada kayo. Umayak mo at bayad iti utang ko. Agyaman na kada kayo, at nakamiris kayo. Hindi kayo madanagan. Saan kami nagimula iti sakit tinakan? Pudno dayta kakabsat. Saan kami ang nagimula iti sakit tinakam? Ti napatag ita. Nagkikinaawatan tayo manan nga agkakaaruba. Dagiti agkakaaruba, katrumbang nga agtitinulong.